Sanibonani babukeli beMnguni TV igama lami ngubheka uPrince uBK wakamchunu uphakathi kwenyanga kodwa iyodwa la. Yona khona namhlanje sivakashile la kuMnguni TV sizokhuluma indaba enkulu sikhuluma indaba yehloko othi mawusilalela uzwe ukuthi lehloko sijulile mekhuluma ngesizukulwane noma umuzi owawula washonaphi kodwa yena uzongichazela kangcono nawe uyizwe kangcono ukuthi isho ukuthini le ndaba. Dr. Mnguni sikubelele sikwamukele mfo. Ngiyabingelela kakhulu, ngiyabingelela nababukeli baka Dr. Mnguni TV. Ngiyabingelela kakhulu. Ngoni ngiyabonga ukuthi ungibize namhlanje ngivakashele la ku TV yakho. Une-television fana. Siyathuthuka kaMnguni hebhale ngena khala izephuma mamathe. Bethi akazi kodwa ihloko esisiphethe namhlanje ihloko esithanda ukuthi sijule kakhulu sikhuluma ngesizukulwane sikhuluma ngomuzi wawula washonaphi. Sithini la? Indaba ezitha sikhuluma ngento ethi umuzi uyaba khona. Kodwa abantu abahlezi kulowo muzi lo bafikelwa isikhathi la khona behamba. Yep. Bese kuba khona abasalayo baqhubeke lapho labana akade beqhubeke khona njengokuthi njengoba ngiyomnguni futhi kukhona omnguni abanye abebekhona ngaphambili. Yep. Manje nami ngizoqhubeka lapho bese kuthiwa ke umuzi owawulapha washonaphi ilento yokuthi ke uma sekufika isikhathi sakho sokuthi wena uvusa umuzi kube lapho khona wena ozobhedelwa izinto. Umuzi wawulapha washonaphi bese kuzoba ukuthi wena uyisizukulwane salaba abaphila ngaphambilini sekuyibona manje abangasekho amehlo abo asethe nje kuwe kodwa kuwena kusenzeki lutho ufuna ukwakha umuzi akusenzeki ufuna ukufuya akusafuyeki ufuna ukuganwa akuganweki ufuna na ukuthi usebenze wakhe izinto akwenzeki sewumuntu ongumhamba uma kuzoba nomsebenzi emzini othile kuthiwa lobutshwala ubani ozokuphuza bese kubizwa wena hey madoda ukuthi uzophuza lobutshwala kufa inkomo lapha thuba awungeke ilahlwe kufanele bekhona bazoyidla kubizwa wena kade geza umuntu laphana abangasangena ngaphakathi bathobe kuvala amanxeba kuthiwa le inyama enjani inika izinja kuthiwa ukhona engambiza azoyidla ngakho hey manje wena ushuthi igini selifile sho esandleni sakho ngoba usakwazi manje wena ukuvusa uba lo muzi. Yes, lo muzi wakini usubulewe uwe futhi ke inkinga macingwane hayi ngoba wena ubulele wena ubulewe ngaleli khubalo okuthiwa isizukulwane kukhona umuntu osebenzise leli khubalo lokuthi hayi bayeke nje bephile kahle bayeke bebe nemoto kodwa lo muzi uzawuphela bese sebenzisa leli khubalo ke okuthiwa isizukulwane uma lisebenzisa uthinta isibongo salomndeni azathinte ngisho abafana abakhele inkatha athinta abesifazane abakhele inkatha ababopha ukuthi nje laba ayikho into ezobalungela kube nebheji kube nesifungo esizoboshwa phezulu kwalezi zizukulwane. So wena mawukhula la ekhaya ukhula wena uyafundiswa kodwa mawusekumele ungene e-university noma mawumele uqede u10 uqede uvele kubhede kuthubani wayenza kahle omunye lento mayisembambile uya resign emsebenzini ezokufika into ethi yeke ukusebenza uphakathi kwa emafemini amakhulu omunye mhlawumbe uyafundisa omunye mhlawumbe ummeli kube khona into ethi ye ezokufika kuyini ukuthi akayeke into elandela lapho uzobona kungcono usizi aliqede ngokuthi ayithokozise ngamanzi lawa ababayo siyangena lapha siyangena igcinele isimjova ihambe naye izimfaka ekuthenini aphume ukuphuza noma ukujabulisa mhlambe ngotshwala obusezingeni agcine sehla esiyongena kulobu cashunwayo sekuphelileke ngaye athi emfazini athi umuntu wesifazane ngeke ngize ngilunge uphuza kakhulu omunye ngeke ngize ngilunge igcina lento isiphila kuwe
bese kuyaphela ngawo mawuthola imali kufunakala uhambe uyithokozisa uyiphuzele noma uzenzele ini kuphele kanjalo. Omunye uhleze evika izimpi uyalinyazwa uyashawa abantu, omunye uhamba ngemoto ingena kwenye imoto kuphele bese lithi igama umuzi wawula washona sekubuza abantu abadlula ngendlela ukuthi lo muzi awubanga usaba khona kodwa bezikhona insizwa la ebeyizaliwe kodwa manje umuzi usuvelwa phela nje waphelela emoyeni insizwa ibambekile eginywe idimoni likafish kodwa uthi wena hayi ngoba lo muntu evele nje kwashabalala uboshelwe ibheji kwafungwa kwathiwa angeke uzugane ngisho ugana angeke ngene ngisho umakoti la ekhaya angeke wakho umuzi uma ubuphunyukile wazosebenza uthi wena kufika isibibithwane sokuthi akawushiya umsebenzi eza kungavume ukuthi nje akayeke phansi ngoba le yanti imfuna kuphi ehluphekweni lento macengwane qala kwakuthiwa osibani bangamanxiwa wamila imbuya amanxiwa amila imbuya so ke angithi ke manje uma senifika lapha ekhaya senifika nje sekwamila imbuya abantu abasekho bakhona abantu balomuzi bahlala emzini yabantu abahlala emakhaya uthi ubaba mdala useno 55 omunye uno 40 omunye uno 60 kodwa akakwazi ukuzimela akakwazi kwakho umuzi wakhe ahlale nezingane uhlezi lapha kuloya muzi akuvumi eze kubo okuyinto leyo ke macingwane esithi asiyikhulume abalaleli nabathandi bohlelo beyizwa ngoba bakhona abanenkinga ezinjalo abanye isabaqala abanye sezabaqala abanye banabantu ababaziyo abakulenkinga ngoba umuntu mebulawe ngaleli lumbu lalomuthi Thono ngeke uzumlaphe noma ungambusa enyangeni uthi akahambi yomphalaza mhlawumbe ekutshwala imphalazisa ekuganga ngoba omunye kuvela kuba ukuthi nje kuvela ganga obala nje aboshwe athi uyaphuma futhi ukuthi akwenza okunye aboshwe ngoba kubulawa ikusasa ukuthi lingabi khona kuphele ngalesi sibongo sakini wena osuke ubulawele ngaleyo nto le omunye ubuya ngisho ephesheya overseas kuthiwa lo overseas usebenzela khona imshaye lento uhlangana abangakubo bethi asimhlanganiseleni imali abuyele ngasekhaya ungcono kunokuthi ezohlupha la ekhambeni omunye usegoli wahamba egoli esebenza thothi mayisebuya le goli useyabuyiswa bafowabo uthi lo muntu bengasifela la soba nenkinga asihlanganiseni ahambe ohlupha ngasekhaya ibulawo ledlozi okuthiwa isizukulwane umuzi wawula washo naphi amanxiwa amila imbuya futhi induku leyo enza ukuthi ke abantu behluleke ukuzimela ngoba indoda nendoda ke kuthiwa indoda iyayimela ngokwesintu waqala waba no21 sefuneka manje uhluze umqondo ukuthi uqondeni ngempilo bese uyaqala uzikhethele wena impilo ozoyiphila mawufuna impilo enhle uhlukanisa manje la ko21 ngeke uzohlukanisa usuno 45 mfethu ithanda kubanzima ithanda kuba insambatheka umbuzo osukhona Dr Mnguni ukuthi pho into enjengale ngoba njengoba usho ukuthi ukhuluma kunomuntu oyibukayo ukuthi uyazi imlo uyazi umakhelwane lo uyazi umfethu lo uyazi ubani ovela impilo yakhe yama simbonile esikoleni bethembisa ubekwenza konke simbonile eqala ukusebenza simbonile enza inanani kodwa impilo yakhe sivele yama ngqi akusanyakazeki akusayeki indawo manje umbuzo usuthi ke sikhona nisombululo sokulwa nokuthombulula leli findo eliboshiwe lesisifungo esithi mina ngeke ngize ngibe ilutho esithi mina ngeke ngize ngiphumelele empilweni ngiyoba sicela nkobe ngiyomba imigodi imizi abantu ngiyoba usitolo gijima noma senginentshebe uthi angiyindawo nempilo siyenza kanjani mfethu sikhona isombululo khona sikhona futhi ke lapho macingwane ngicela nje ukulamulela inyanga ngoba sinenkinga la yokuthi kunalo muntu othiwa isikhafulo umuntu obulewe ngalento ungamnika isikhafulo uyishintsha zonke angeke sizimsebenzele ngoba manje uzama ukwakha umuzi ivele ibe uchifi kuye nalomuntu wakho wesifazane athi umuntu wesifazane ngiyahamba bese lo nezama imizamo ukuthi ngeke ngiyamfuna umuntu akabeso kwakha umuzi lento ithi umuzi wawula washo naphi so akakwazi ukusondela nomuntu uthinta induku kuvuka lento ngoba lento ihambisana nedlozi isizovala lapha kuba owesifazane
ahlala athi ngeke ngenze lutho ngilenda umkhwenyana wamafiki ithi lento ayikho into ezawulunga angeyogane ngoba kini kwaboshwa enze imithi enze konke kungalungi zikhona ikhafula ukuthola ukuthi ngampela ziyasebenza kodwa iphazanyiswe yilento bese kuba khona vele ezisuke zingasebenzi ngoba kufanele sihlukanise lokuthi ikhona induku ngampela othi uma uyishaya isebenza ithiwe umsamo kodwa ikhona esuke vele ingathakiwe ngokwindlela enjani efanelekile nayo leyo ikhona egejayo ukuthi cha igejile hayi ngoba kumsamo wakho so ke ngizothi macingwane ke lento ke ithi izinduku ungabona ushaya ngazo zivuma awunayo lenkinga kokunye uma uhamba abantu baze baba u5 uhamba into eyodwa ingalungi ake ubuyele ke lento ke umacingwane ayibuza ukuthi senza njani ngoba lento mayikhona la edlozini vele kumele mayisusu ayizukususwa ke ngenye indlela kufuneka kutholakale lo muthi leli khuba lokuthiwa isizukulwana umuzwa wawo la washona lo muthi chunu mawubuka uyinkunzi ehlabayo kanje uyahlaba ngaphambili uyahlaba nangemuva wona uqobo so uma uzothathwa lo muthi uthaka usufaka lapha na ke manje ekwenza into yenzayo ushaya yonke into eqondene nawe uchitha yonke into eqondene nawe so kufuneka wona ke ezintweni esuke zenziwa ukuthi ke kube wona ozongena lapho bese ke lowo muntu lowo asetshenziselwe wona okuyinhlanhla ukuthi ungawenza uwedwa kodwa uye ube muhle manizowenza nonke ngoba le yanto mikushaya wena sikushaya ngokwekhaya ndabe zethu ngiyabonga mfethu inzima kakhulu baba Mnguni mayinjalo ithanda ukuthi ingenze nami ngijule ingenze ngifikele usizi ukuthi kahle njoba kunje empilweni zethu singabantu abamnyama sihlupheka sixakekile kusho ukuthi labantu bahlala phansi babopha itulo babopha isu lokuthi impilo yami ngoba impilo yakho nje ubukele nje manje TV iyabanjwa iyaboshwa okusho ukuthi noma sekufanele iqaqwe ngeke mfethu aniqaqwe nje kalule kumele kuhlale phansi kujulwe uthi uDr Mnguni ke sondelani kuyena uzokwazi ukunika isixazululo njengoba nibona inombolo ivela ku screen nizokwazi ukuthi nisizakale ngoba uDr Mnguni kahle uprofessor ngoba ukuleso sigaba manje sokulapha ngenxa yamazinga namagalelo eqinisweni akhe ezokwelashwa Dr Mnguni ngathi ngahamba kahle mfethu abantu baseza kuwe bese kufonele uzobanikeza